Nsabimana Aimable wakinanga ekipe ya Rayon Sports kuri ubu ngubu amakuru ari nuko yamaze gutandukana na ekipe ya Rayon Sports nyuma yuko habagiye havugwa ibintu byinshi cyangwa se ibibazo byinshi muri ekipe ya Rayon Sports bivuga ko Nsabimana Aimable afitanye ibibazo by'imishahara no kutamwembera ku gihe kuri ekipe ya Rayon Sports, ariko amakuru ahari yizewe nuko Rayon Sports yamaze gutandukana na Nsabimana Aimable wari warayireze n'ubundi mu ishyamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, ayishinja kwanga kumurekura no kumushyiraho amananiza mu kazi. Ibiro bikaba byarabaye kuri uwa mbere tariki ya 13 Ukwakira 2025 ubwo Rayon Sports yatangaje ko yatandukanye n'uyu mukinnyi ukina mu bwugarizi wari umaze igihe atumvikana nayo. Nsabimana n'umwe mu bakinnyi batakunze kwemera n'ubundi akarengane bahura nako muri ekipe ya Sport, aho rimwe na rimwe n'ubundi yahagarikaga imyitozo kubera kudahembwa no kumuberamo ibirarane bigiye bitandukanye. Umwuka mubi hagati ye n'ubuyobozi yahozagaho igitutu bwatumye atahabwa agaciro mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025-2026, aho atigeze akinishwa ndetse rimwe na rimwe akirukanwa no mu myitozo. Urumva ko iyo byageze aho umukinnyi yirukanwa mu myitozo kiba ari ikibazo gikomeye, cyangwa se murabizi ko muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda 2024-2025 ubwo yari igeze ku musozo Rayon Sports itangiye kwitwara nabi, byagiye bigaragara ko hari bamwe mu bakinnyi bagiye bahagarikwa na ekipe ya Sports babashinja kuba bari kugambana ekipe ya Sports kubera umusaruro muke warimo uragaragara muri ekipe ya Sports. Bityo Nsabimana Aimable rero nawe ari n'umwe mu bakinnyi byagiye bivuga ko ari kugambana ekipe ya Sports, bityo yari yaranahagaritswe. Nsabimana Aimable rero yasabye gutandukana n'ikipe bikomeza kwanga kuko nawe yamushinjaga guta akazi, afata umwanzuro n'ubundi wo kuba yayirega mu ishyamwe ry'umupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Rwanda Ferwafa, yifuza ko yarekurwa akishakira indi kipe. Byagiye bivuga ko hari amakipe ari kumushaka yo mu bihugu by'Abarabu harimo nk'igihugu cya Libya. Byagiye bivuga ko Nsabimana Aimable ashaka kwerekeza muri Libya nyuma y'ubwumvikane bw'impande zombi rero yamaze kurekurwa n'ikipe, ndetse bivuga ko ashobora kujya n'ubundi gukina muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cya Libya. Nsabimana Aimable yageze muri Rayon Sports mu mpeshyi za 2023 aho avuye muri ekipe ya Kiyovu Sports ahakina umwaka w'imikino wa 2023-2024, mu gihe mu mpeshyi ya 2024 yari yongereye amasezerano y'imyaka isaga 2. Rayon Sports ikaba iri kuvugwamo ibingibi mu gihe yamaze n'ubundi guhagarika umutoza wayo Afahamiya Lotfi igihe gisaga n'ukwezi kose, ndetse n'umwungiriza wiwe Aziz Lotfi badatoza ekipe ya Rayon Sports. Bikaba biri kuvuga ko hari umunyakameruni ugiye gutoza ekipe ya Rayon Sports.